Küsmeyen mi şüpheleye, sattı beni bir keleye, vurdular inceleye, benim şahım. Halvetiyem hem uşşakiyem, rufayiyem hem şabaniyem. Bindim şeyhin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şahım. Halvetiyem hem kadiriyem, gelmediyem hem şabaniyem. Benim şeyhim bir kişidir, hakta kalp bir kişidir, erenlerin paydaşıdır, benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem, Melaliyem hem Şabaniyem. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah, zümme elhamdülillahi Rabbi alemin. Vesselamu ala Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmain, imma ba'd. Magleb hilalen saydi meb hilalen cemaatil muslimin. Allah eskoro rahmeti, Allah eskoro bereketi, Allah eskoro makfireti, upratu mende, upra amende, inšallah nekolo. Pošto avdisno dive isjamenik istorično programa, adale skoro sebepije andem
jak šuži odluka tiki raz, znači taro jak ne bijala fi, ko kirataro ne bijala fi adlajtane manusha kolajtane odberime Allah hestar, a ko kirala fi adalendara dođanaya već taro redosle taro hazreti ademi, ali veselem leskoro trito maksami advajtano o Idrisi alayhi salam, adale skoro sebepi andem jak šužo Žuži odluka te šaj leskiri istorija da te džana, to vola mi ga navedimo, amare romane populacijate. Dali šungivale finu, dali kašaj neko te vakirla mingi? Kođera samo te vakiren kratko, dali uopšte šungivale finu, pa te počina amare seljamencar. Ovo je super. Evala. Ajke kanaka počina prvo това jek това мен поштоване джики асавке емисije кога кенала Петаро Аллах Джелешанаху родаят мендар ништова вер само тешай товен ахлакоя пазливо те хабгьовен товен сокилапе ЕДП ерканея тешай теанея ниек шукар култура више киромани популација која кедала значи некој лафи мате сметненето маре коментаренца или поточно товен сокилапе стовака те цидено внимание тешай те дулярен сокилапес и тема нормално на нешукара дреско се вепи сикаве јеке депи акана абдисутно времеске те ова сваклопе рома више јекче кори по англе. На мангате договлачинасовски закасендем хари тема времеа за прво за благодарнама буцу почетно значи стартно доборка шукар споделен видео то мен споделен подарик прво баро селями джи амаре мангле сајдиме почесто пралеске о Исмаили Салија Дурмиши исто мате дуговлачина амаро мангло сајдимо шево оперхани светано стално аменцар ем соделамен да јек бари арка кога е требала менге сар манге саре прале арчески значи овсе кој пришола менде Аллах неколо разија лестар талескире фамилијатар лескире унукондар hem normalno bud bar овса 100 лески со секогаш што на менге да те Аллах некол некам кил порахмету пратуте шефенди евалла исто баро екселамите да ме мангле сајдиме посебно јеке манушеске која со влезин да манге за кратко време будко срце адветано амаро јакашекло дервиш поточно салија амаро мангло сајдимо ефендија ем баро селами джилесте исто мате дуговлачовски и сјамен бут прајлаколо со менцарта не моментално, ама кана видна кога келна Петаро ефендија лав, морам посебно ленгите да пажна, значи јек шево и сјамен, повише шевија и сјамен акате, а двајтано амаро мангло сајдимо зија реđe, плеске да баро селями джитуте ефенди сојна на менцар, Аллах неко разија тутартате фамилијатар, јек баро селями джико садат ахлу бајет, со леске да баро селями, кои си јаме панда, јек селам исто джики јуля саити, овсасти сојна на менцар ми пен, о Музафер Мустафич, исто јек баро селами, морам те признајнава кога мануш вуд интересна коментара и силем чак слушале скре питајната не вуд Андреј Етемаја, значи за благодарнавањето ќе сојна на менцар прати на мен амаре емисијате ем кога сина нешто ка замолнав значи ки крајка опитање нековен аке исто јек мануш кога со мора посебно лесар те кира харилафи со ски нема и привилегија леа те кира исто пален лафи а кај тано амаро мангло сајдимо ефендија од Тахири Салиов со инелеле значи емисија менцар аке кердемо копти да лафи исто кај ранолпес значи аменде иншаллах палем пала ем морам те вакира не себе буќа о лестара со будјени на џанинада а кај ефендија те мангинате џанин ов доброка борнала пе амаре романе популација ке чак сувиши кловала ко хорајада ко хорајане значи емисија чак сувиши керола дерсија цело хорање треба те размислина саве ефендија постојна амаре околината амен со наџената те ценина савке манушен ама ишала кога ме падна еквар јек шужи емисија лестан кога со кабарол амародини исламијет јек баро селами ефенди овса со сојна на менцар Аллах нека наградинол тут пе фамилија нормално беше менцар џики крајка те
Питајна која нам ги исто бут важна, те и си нешто маја. Јек баро се рами джико джани зекир, мате с дуговлачина, значи мангавате му ка одма ме мангле прале арче, те шај о арчете починул пе мисијаја, па после со акрила песка наведина ни се пунтија со не бут важна, со исто сикловаја аменда, значи кога ковол о питајне, свари кога ковен о питајна матово, например, кога ка ќе долпе од дерси него ки крајка. А двака замолнатумен, те шај ти керена дватуменде, иншалла, ка Halova kava yektive. Aytem kam amare pralem. Esselamu aleyküm Arçe. Dali şuna yama finomu pral. Wa alaikum salam. Eyvallah. Dali şun govaya şu kar sarine kadelina me yek samo yek no sohbet mena teşete havgovan. Uđara samo te delamen yek Тешете да намен дали шунгеваја со одредена фирма, па да починува Арче Педер се. Тоа ме споделено на лајк обрус со шајте, шајте свака покупува работовол, со ски сеќе сјаменјек исторично емисија, кога со аменје Бутковол нормално ко живото или поточно тевакера ко исламско вероисповед Буткова ми значајна, а далеско да се вепи дихен окурајна да некој баштуменде со ски о Арче наведи да исто куранска ајетенцар кола мен собети. Оја, шунгјовола шукар. Добро, Арче, вопрос шунгфин, мате бистра амаре сајди име со Киран Салио в исто баро селам дело мангида, алейкум селам прав. Арче мате задржина тут бујрум почин те дерсејам прав. Eyvallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve habibi kulubina ve şefi'in nufusina khayri halqillah Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin ve ala ashabihi'l muntecebin ve ala evliyaihi ve rasulihi ve ala ibadillahi salihin ve ala sahibel asri ve zaman İmam Qaimul Muntazarul Hadiyel Mehdi Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve acil faracahum ve la'natullahi ala aduvihi minel evvelin ilal ahirin. Ме ангелдерте почминам иншалла шунгевава шукар. Кога тварјато микрофонито дехран дупло шунгевава, макана шукар на шунгевава дупло. Најверојатно исјамен ек техничко проблеми. Иншаллах те шунгевава шукар, ка замоленавто мен кона Аллах еске субханаху ва таала те споделено видео максимално козом слушај. Аллах субханаху ва таала тара келтумен со одвинената ротумаро драгоцено време, те држиненту мен аменцар, састо цел те ошуниндор таро дживди пе пейгамберенгор алейхиссалам анафкилдостар таро неби Адем джико неби Мухаммед саллаллаху алейхи ва али те имплементирине ли тела ленгере примера хем те чивалем камаро живото. Eyvallah, çim şunga şukar spodelilen tumon video inşallah hem ka počmina amare sohbete. Ma yangleder assalamu Ajde. Мислева дека кога требала менге кога керите улафите чаома микрофони им тука чето микрофон тоа што пофино ефекти на веруват. Добро. Ајке халка чаока на моментално хари аческо телефоните шаја кога те изјаснина, значи палем исто баро селами джико ака нас облезнена, значи по повишето джен Андрет мен сподели на лайф додуш исто е баро селами туте да му прал Аллах неко разјат тартете фамилијатар ем нормално ки Кербела имам Хусейн, значи леске да баро екселами, светано Андреки емисија, амаро како Ирфани, морам гледате на вединале јек баро хумен манош емплусо клопе кодин исламијети овса 100 сујнан аменцара кана ефенди путбари часа мен идеја, пред те блезинал, те починал значи, тумен споделено кобрсоше о лайф, те оволамен по бару джемати, те хавгјовол сарсуинеми нека крајно време, ем нормално о Арче, ка вакерал ни се пунтија кола светане буз значајна ту менгеда хем аменгеда. Ева Аллах, Арче ту почин мека чао микрофони му прал, ем кади кап слуше повишите концентрирама коко бујру. Eyvallah mu prал. Това е со 100.
Alman гледар те дав салами сари ненге со сиен моментално ко лайф. Таро почеток со пратинена керен халали ако кастинајама, ако иншалла те сак одмори ненто мен диве сабота нели одмори баскоро. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сари ненге ко со сиен ко лайф. Молинам Аллах субханаху ва таала те далту мен о خيري كي أكا الدنيا همو أوبرس لسكرو كأخيرتي تماري مولين سونك لدنيا تدلن سامو لسكرو واشيبيتو چهارلن بير رحمتها سوويتانو دوак واسو простинала о гюнахија хемовитано од овак васо амен стари нејек дивека сводина или ка да маро рачуни килесте. Сарсо наевингем одветано трито дело таро циклус емисije baš o pejgamber alejhi salam, anavkerde sartaro nebi Adem, jiko nebi Muhammed alejhi salam, hema kavaitano odive, kuvastoga družinamen ejivdipaja taro nebi Idris alejhi salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Stari nenge pandai kuti so dengeno salami. Allah subhanahu wa ta'ala te zamangel tumen hem tumare najpašen. O prvo dive kergem lafi taro nebi Adem alejhi salam, o duito дело киргим таро неби Шит алейхи салам, а в двека кира лафи таро неби Идрис алейхи салам. Сарсова киргим англедер да преда о неби Идрис алейхи салам сине одабириме посланике, кола су, например, аменгетане Харица позната машкарко Рома, соскио неби Идрис алейхи салам тано чаво таро Берд, о Берд тано чаво таро Махлаил, о Махлаил тано чаво таро Кинан, о Кинан тано чавотаро Енош, о Енош тано чавотаро Шит алейхи салам, хем о Шит алейхи салам тано чавотаро неби Адем алейхи салам. Значи вола шоптули ефтато корачунива пейгамбери кога се тано познато. Шукарва кергим таро почеток, акава пейгамбери саламуллахи ва салаватуллахи алейхи тано дуи пути андимо ко Кур'ани азимушан, јеки тано прво пути тано андимо ки суратул Мейрем, ки суратул Мейрем о пиндушовто аети. Бисмиллахир рахманир рахим, дешењато сура, значи тани сура Мейрем ко Кур'ани о пиндушовто аети, вазкур фи китабе Идрис. Иннаху кане сиддиқан ва набија. Хем о дуито пути тано ки суратул Енбија или бишујекто сура ко Кур'ани, офтоарде шупаншто аети, бисмиллахир рахманир рахим, ва Исмаиле وإدريس وذو الكفل كلهم منهم من الصابرين. Значи дуи пути андимо тано ко Кур'ани азимушан. Неби Идрис алейхи салам пучола пес котар каджана о хајати или о дживдипе, акале пейгамберен гор алейхи салам сарсува киргум ки прва емисија кола се тане по дуи пути или по јек пути андиме ко Кур'ани азимушан. Вака напомени нафтаро почеток кај о објасниме лјани ова керибе таро дживдипе пейгамберен гор алейхи салам, калале тари школа ехлибейтескире алейхи салам. То е таро вилаети имам Алиаскоро алейхи салам. Когалела пес ва алейкум салам мопрал шейх Фатимир ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Евалла. Когалела пес таро вилаети ехлибейтескоро алейхи салам истира таро Енбија или таро пейгамберија алейхи салам, требала те разјаснина некобор точки. Наника објаснил пес промо вилајет имам Алиаскоро ислам, ко објаснил пес према веродостојна изјаве, кола сојтане провериме, хем кола сојтане аутентична, соски кај крил најверојатно некога крила што беарче кога котар туѓане башо не би Идрис алейхи ко го витано само дуи пути андимо ко Кур'ани, а калески амен на џанаја, мен сармануша сар следбеник ехлибейтески ислам на џанаја, амо долески лаја школа таро ехлибейт алейхи салам или таро вилајети имам Алиаскоро алейхи салам. Хема кала мануша то е кола сојтане предводникија баш и цело дуња, баш цело човечанство, то е имамија алейхи салам, одешуди имамија, пало пейгамбери салаллаху алейхи ва салам, а кале манушен горо илими тано илими дендо таро Allah subhanahu wa ta'ala. Кој тано не би Идрис? Ко саво време појавило пес, од точки кола сука разјаснинален, те би шајџане на сука кера лафи, прва точка ко тејтано бијамо,
o Nebi Idris a.s. Ko te živingja, ko stavo način na kavja piro živdipe, koga dobinala o pejgamberluko, i slučka taro pravednost Idrisescu ăsta, hem s-ar pocingea tovenile sledbenike, to jest manușate veriunenchileste, hem ca andina o curansko aeti tari suratul Meirem pindu eftato aeti wa rafa'nahu mekanan aliyya. Hem vazdingemle kojek učo polože. Me inshallah ko akala nekobor minuti akola soka sledinen, akale točkendar ka objasnina. Nebi Idris a.s. s-ar slovakergium tano o șoftoliu eftato baro manușile o dabirimo roba Allah eskoro subhanahu wa ta'ala taro Adem a.s. Koji tano Nebi Idris kaskoro čavo odatle skotano o berd tano čavo taro Mahlail, o Mahlail tano čavo taro Kinan, o Kinan tano čavo taro Enosh, o Enosh tano čavo taro Shit, hem o Shit tano čavo taro Nebi Adem alejhimu selam. Znači pančo šofto ili eftato nažnao ko zungenao taro pokolenje Hazreti Ademeskoro selamullahi wa salavatullahi alej. Acna ca puceaftut prete puceaftut dehran opral terikejek logično stavi soskjetano baš Idris anafkerdom te napomeninav kaj o Nebi Idris a.s. postojnena poviše izjave ili poviše mišljenja kote tano bijamo. Sprema verodostojna izjava akълъпес дека тано bijamo ko Каиро, to jest ko togašno ko avdisutno Egipet ili o Măsăr, ki severno strana taro gradi Каиро. Avdive Каиро sar civilizacija neli postojnala. A давай тано jek predaja. I duito predaja дека tano bijamo ko Vavilon. Jedino gradi ko vasvetano andimo, na primjer ko Kur'ani, neli ko slučaj taro Harut, hem Marut, hem Babil. Yani Babil tano Vavilon. Soske, objasnila pes kaj o Vavilon sine o gradi tari civilizacija narodoski, ili ko togašno vreme. Ama jek javeri izjava kilo дека tano bijamo ko Hijaz. Vedeți postojenena poviše teorije moprал dehran, koga Kirila Slafy bašuleskoro bijan do tan. Znači jek ulemava Kirila дека tano bijamo ko Kairo, ko Egipet, duit ulemava Kirila дека tano ko Vavilon ili ko Babil bijamo, hem trit ulemava Kirila дека tano ko Hijaz. Kovai tano točno, me nalava mangio pravo te vakiraf akia katei tano točno bijamo, samo ka vakiraf tu menge дека postojenena tri različna teorije, kova tantano bijamo, hem kova tantano čačipaske bijamo, Allahu ala. Da mangava nešto te potvrdi naftu mengi, kova so skjakalu ulema, kova so objasnjene sira taro Nebi Idris a.s. vakirina tri različna tana, sprema lengere rivajeti alani, sprema lengere dokazija, se koji karlape dokazija, na nelen značja kate soglasnost, malareske trebala najšukar tavakira Allahu alem, Allah subhanahu wa ta'ala najšukar janala kote tano bijamo. So skjetano anafkerdo Idris. Aj, na primjer, dehran opral tu sprema logično stavi, spremi godi, so označinila, ko so asocirinala tu lafi Idris. Da čau hari od mikrofoni, so skjetena havkeva. Bašo so mage man sartikno koga havdum taro Hazreti Idris alayhi salam man fascinidama jekbuti so obsikavala nešto ki krajka kao navedinadva so uklela ko Allah dželle šanehu deme ko pandatano so kula pe živdo hem i silene leskere ama namagavak na sati navedinao so ski pitanje so treba meliski istorete vakra lesko se vepi namagavak mesar so čitnum te hari tari Biblija čitnum a thara šajte vakra znači koki Biblija na vesnojtano sar Henok Hermes
оанавалес Курандан. Ама кога си например ни се буќако со трвото објаснеаме, ге мора да признаем наџанава со тоа. Тој што те објасневам ге полкова поопширено, па те ова со клапески ек теза бур. Eyvallah mopaldik. Olaf Idris Gorgorik odlakola со пенџарене и арапско чип асоциралани ти школа, медресе, дерс, дурус, тедрис. Саакала по имја, тари арапско чип асоцириненат од коанав Идрис. Не себе, ляни соски, себепи о Идрис алейхиссалам тано о прво мануш ко човечанство, кова со сикавѓа е манушен те читинен хем те пишинен, кова со сикавѓа науке, сашто е тане астрологија, астрономија, филозофија, хем граматика, ляни писменост, те читинен хем те пишинен. Неби Идрис алейхиссалам сине јектаро одабириме роби Аллахескере субханаху ва таала, кога со ко почеток таро човечанство или таро опшество сар постојнала ки манушикани, смисла од како веќе Аллах субханаху ва таала поставиња Адем алейхиссалам халифетуллах алел ард, ляни халифа ли наместнико лескоро представнико ки пув, од тогаш о неби Идрис алейхимуссалам тано о прво мануш, кова со сикавѓа манушен усмено, хем писмено, те изразинем. Употребинѓа о мастило. Прво манушки историја, значи. Баш тоа така, на нелитано ово прво мануш со починате пишинел? Овитано прво мануш. А далески овитано прво мануш хем сикавѓа ја вере манушен. Соске о неби Идрис алейхиссалам синелеске дендо и фасцинација или инспирација баш Аллахескере субханаху ва таала о створение. Авдисунното диве, теџане саве науке потекнинена таро џандипе е Идризескоро алейхиссалам, ама кој ислам керава наокола научна, неголи кој ислам поврзиме религија, значи поврзиме со божанство, сарсто и тани астрономија, познато пегамбер алейхиссалам пали астрономијата но Јусуф алейхиссалам, нели? И астрологија, баш о мрдибе екаме, скоро мрдибе месечина, коро баш о космос, баш о галасија, баш о универзум, баш и вселена, баш о јавера планете, ко денешен време, нели, те мангијате џане о сончев систем, нели, или два млечен пат и галаксија, баримечка, тикнимечка, а два сасине објаснимо баш о прво пут и ко човечанство ко време таро неби Идрис алейхиссалам. Киек точка, хем о неби Идрис алейхиссалам тано познато, када шајка звучиното ке смешно, ама овитано о ко време лескоро о Гучи, о Луи Витон, о светска брендија баш о шеја соске прво мануш кова со сиклило те сивл или те поврзинал о коже ко тогашно време е бакрескере, е гурувескере или почињате керел шеја сине о неби Идрис алейхиссалам. Шивачи. Хем ко риваетијата но андимо кај ов а далеја хранинала песине одолестар издржинала сине пире фамилија. Од тогашно Гучи, значи од тогашно Луи Витон, светска брендија сарсојта на кана баш ушеас, ме сигурно сум никогаш дека на шуњан ко парафи или ко моделја таро Гучи хем таро Луи Витон, тоа спомнимо неби Идрис алейхиссалам, ама ни па ко неби Идрис на сине спомнимо ни по Гучи ни па о Луи Витон. Прво мануш соске пред овде продуциринал нешто асавко о манушу чарена песине листонцар мопал. Ляни откриме сине ленгере сарамнат хана, хем учарена песине листонцар, баре листонцар, јаве риваеди учарена песине бакрескере мортикаја. Ама прво мануш кога со сиклило те сивл, хем те продуциринал, аке ко моментално време сар е кносија, сине о неби Идрис алейхиссалам ко лескоро вакти. Прво мануш, неби Идрис алейхимуссалам. Сар сова кергем, авала таро потекло кога сојтано одабиримо,
дат одабиримо, пап одабиримо, саѓу ко неби Адем алейхиссалам. Значи Идрис ибн ал-Бард, очавотаро Берд, очавотаро Махлаил, очавотаро Кинан, очавотаро Анош, очавотаро Шит, очавотаро Аде. Значи шофте ефтато. Со случењува англедер, сависине и заедница ко времетаро неби Идрис алейхиссалам, хем ко саво тан населинала песо неби Идрис алейхиссалам, хем со владинала синеляни, ко саво начин о манушасине и керена о тогашно општество или ко саво начин и керена сине тогаш и заедница. Ко времетаро Махлаил, о Махлаил тано папо неби Идрис алейхиссалам. Кога со сине исто да биримо посланико, ко време лескоро почминала о кралство, крајлате владине. Ко време лескоро о потомкијатаро Кабили, ла'натуллахи алейхи, прал кога сум ударала пе прале кога со кергем ко прво дерси, нели? Очаваја демеско алейхиссалам, лескоро потомство или лескере следбеникија ко тогашно време и клона хем јавно конзумирање на алкохол, хем изина диченала са јек нормално бути. Соске, памтинеја кога кергем лафи башо не бишита алейхиссалам дека синеле сухуфија денде. Ляни скрипте или таблете ко саво законити керемпес од тогаш, ајде. Moram makana te regina bakale praleske Omer Dimovski selam jek prođitute mo pralafi so šena prvo put влез някакви емисија Манде Мадалеско се бепи на джене са джало редослед, ама нај проблеми амен амариним ка покушна со ше могуче те одговорна. Опитајна поставена прески крајка. Значи, кога завршнала пе од дерси, те прекинна, значи, прале на нетано со акпела пе шукар, значи, морам да си кава еке депи, а опучува тро ме одмака одговорна на не врска суски амен на чингареја манушентаро, амен ги секој јектано добро дојден, значи, шајте јаво, секој телен контакт манцар те авенти кловен, значи море десијате керен, амен на кереја нисави разлика меѓу мануша, тетано ром со керолава верда, чип лафи, значи само те овол аменге јасна. Бурум кога мангеа, не контактирин манцар, значи амен чак сувише родаја мануша сојтани Јеховини сведоќа да на не врска кога тинитано, амен мангаја сека се, значи те дружинамен, значи ако питање неколку ќе се клапи јасно, хем те иситут Аллах скоро прво те иситут со клапе хари респект, значи те шај о питањето вен за крајка. Евала му прав, иншалlah кад говорне, кад посајнете питање ки крајка. Евала. Валла, Аллах субхану ва таала те награди на тоа план на не врска на мангава кана те чинавав ми тема шајакава со поставење прашање на дженавата, но само дали прашање или тано извични колку крај иншаллах тари емисија ка пробинав ко праликано начин сарсуси ка вламено диниемо ислам те одговори нав пралес. Сарсува кергемо неби Идрис алейхиссалам тано манушкова со прво сикавја усмено хем писмено манушен, кога со прво употребен о мастило или пенкало ко денешно време, о прво мануш кога со сикавја шеја, ляни ки готова форма сар крајно резултати, ляни шивачи сине, хем дикаја кај ко време таро Махлаил или таро лескоро папо почминала пес о кралство или кнежевство, нели, ко тогашно време с која сако киека савко модел таро влади бе која савко модел таро влади бе те функционирал о човечанство ко тогашно време. Котеј тано населимо или ковајтано отхан кога со живинја о неби Идрис алейхиссалам. Соске сарсова кирген постојне на трин теорije, je gitano ko Kairo дека тано бијамо, ама да те на живинала, дуито тано дека кој Хиджаз бијамо, хем трито тано дека тано бијамо ко Бабилон. Ама акате улема сарсова кирген мисилен ихтилафи, акате
Isilen ihtilafi, na ne vrska muke ne pralete te komentiril na ne ništo lošno, barem i sije rezultati дека функциониране на маре дерсија, хајлеа ке таро ја вера да правна школе авена те шуненамен, да ја те кориненамен, ја те фалиренамен, а да тано по дживдипе, синема нуше ко време пекамбереске ресторан да со корингеле. Менум сигурно дека Арчина не са проблеми, значи Омер му прав, Панема Кирава на не ништо против секој, значи ја менде тано добро дојден, значи секој шајд кога те мангија туда како ратија е емисија на не проблеми, значи на не не са проблеми, ту погрешно сватинана, дали скоро себе морам те ја најавнав, мук де изини те ше о аржите продолжно пе дерсе. Бујр. Eyvallah. Значи, ма обрнем правилно внимание. Оправдано слободно Аллах субханаху ва таала денгјамени радети секој те коментирана ко со мангаја, секој те да мислење ко со мангаја, а давајтани и слобода таро акава возвишимо дини. Те коментирана, хем те да фидбек или те да старвакера лапес адава. Евала, далеске вакерава, ма коментирне ништо против, овитано, окей, шајте пиро мислење, на не ништо погрешно. Шај ко крајот да тари емисија, те дикате си не са опрашање, ако джангем, ка одговорен, ако на джангем ка вакера, Аллах субханаху ва таала најшукар джанала. Ко времето Ромахлеј мопрал почминала о кралство, или владинала ек крали. Имам Али алейхиссалам, имам Садик алейхиссалам, имам Мухамед ал-Бакир саламуллахи ва салаватуллахи алейхи вакерена кај о седиште или о кер Египдипас коротаро неби Идрис алейхиссалам сине ки ко Ирак. Коковатхан ко Ирак, ки денешно Куфа. Месџидил Куфа. Соске ко претходно андинјем кај о небишида алейхиссалам одоте населинала пес, одоте живинал. O Mahlail, ја верада посланик ја прето неби Идрис алейхиссалам, ке дикаја кокава примерно неби Идрис алейхиссалам, ако акава ко кислен емисија баш неби Нух алейхиссалам, ка објаснина панда повише баш окова тхан. Неби ки о неби Идрис алейхиссалам ки Куфа живинала сине, соски и Куфа ко тогашно време сине там баш и цивилизација. Значи цивилизација е народонгири почминала тари Куфа, а далеске буд стапки или буд чекојрата ро пејгамберијата ро по им нубувети си не присутно ки денешно Куфа. Ки Куфа, околен кола со синелен и прилика те керен зијарети, а двајтано месџидил Куфа, нели, од ханкоте со имам Али алейхиссалам воспоставиња пиро хукумати, он неби Сулейман алейхиссалам поставиња пиро хукумати, пири владавина, он неби Давуд алейхиссалам поставиња, он неби Идрис алейхиссалам поставиња, он неби Шид алейхиссалам поставиња. Месџидул Сахля. Месџидул Сахля си неко тогашно време хан кај со живдинела сине о неби Идрис алейхиссалам. Акана котар потеклинела со значинува кава лафи Месџидул Сахля. Соске вакирава со значинува кава лафи Месџидул Сахля, соске кога појавино пе со имам Мехди аџелаллаху вели ке фараџехум шериф, а каја Месџидул Сахля тани ек буд бари точка која со фатинела лескири мисија. Неби Идрис алейхиссалам вакерла пес кај сине шивачи, деку совршење и наука таро сибе, таро кројни бе, хемодолестар хранила пес на пегамбер алейхиссалам вакерла таро ефтавар де шуврсте ибадетија јек танолендар те хранине тут хем те фамилија кој халали начин. Значи дикаја дека кава Неби Идрис алейхиссалам таро дова. Значи, те сватина, значи секој пекамбери и неле јек наука или поточно јек бутикори со кералање занати браво, сакваро давајно бурво. Да. Неби Идрис скоро снамо занати сине те сивел хем одолестар хранила сине пес, хем хранила сине пире фамилија. Одола прајла, кола со синелен и прилика и шанса те джанте керен зијарети ки Месџидул Сахля, соски Месџидул Сахля тано јек буд баро знако баш о хукумати имам Мехди скоро аџелаллаху вели ке фараџехум шериф. Со значинува Месџидул Сахля. Олафи Сахля или о поим Месџидул Сахля објаснила пес ко дуи начина. По прво начин тано
الله في الساحل لوكو sprema الله في لوكو dar arab الله في الساحل لوكو demekodova tan tano anavkerdo mesjidul sahla sebepi so but lokeste priminena pe sine o dove emanushengere akavaitano yek hem koasuitano po priznato o hlebete dar să ne bașakva asociirinalamen hem iduito sprema arhitektonsko istraživa sine manushko togašno vreme so vikina pe Suheil hem sprema leste lani o arhitekti tare de jamie tare do mesjidi vikina pe Suheil hem sprema o leste dobinela akava khan sar mesjidul sahla lani taro Suheil Nebi Idris alejhimus salam tano yek taro ključna pejgamberija mopha koga kirala pe slafi bašo po imija bašo ilimi avdive soske o Nebi Idris alislam sine fascinirimo taro stvorenija Allah eskere subhanahu wa ta'ala ko so podrazbirinula pe sar stvorenija nele isiamen adava ki filozofia islameskiri narekujemo sar khaliq hem makhluq خالق itano stvoritelj advaitano Allah subhanahu wa ta'ala makhluqat neli amende koromada shaitano poznato kao lafi diko Allah stava makhluqat i stvorinja diko Allah stave stvorenja lani stvorinja makhluqat znači nela stvorenje koga kirala pe lafi bašo po im stvorenja namisinila pe samo manusha to skjamen ki suratul Fatiha so akira alhamdulillahi rabbil عالمين يعني o gospodari sa svetom goro institut alemul insan yani o alemi manushen goro institut alemul hayvanat alemul malakut alemul jabarut institut sveto koja so objasnila džinen melekon manushen hayvanen ko životinsko način o rastenija o planete o galaksije o Nebi Idris alayhis salam sine o prvo manuš mopral ki istorija so objasnila ko samo način vrtinila pe so kam baš okozom dive avala iranila pe skipiri zamisleno oska ko denešno vreme poznata po imija rotacija hem revolucija neli o kam dižila pe sprema piri zamisleno oska i mesečina ko jek dive spojnala pe ili razmeninala pe kamea o lunarem pat ili o mlečem pat i galaksija mlečem pasovih napes o sončev sistem kozom stepenjo kam kozom itano duro kam suskina tamen sa dava ilimi a dva ilimi tano astronomija prvo manuškova su i krilote širinala savko vitaro džandipetaro o Nebi Idris alayhis salam Nebi Idris alayhis salam o Kuranian dinamike ca savko primer bašo Nebi Yusuf alayhis salam neli hem sikagatu te protumačine osune astrologija sprema o horoskop Suski se avdime manuše ko naučno drumo verunena ko horoskop denli dešudui znaki ili nađenao kozom znaki si tu trako, lavi, palačinka nađenao so nađenao so a savko vid tari nauka ta niko denešno vreme sprema o javeraman što ostojno muslimane ama ko togašno vreme o Nebi Idris sam ko religiozno način objasnim jakava Suski džanea дека ки религии сито насминеа, например, која кало одредена дивете женетут, насминеат и ромните ачол камни која кало одредена диве. Суитано одава, двајтано наука. А да ета ни наука моправ. Ага нака пучема, ко саво начино Неби Идрис алейхис салам пишингја хем читингја, а кавако одговоринале ко акавако моменти ко дживиди пек истен емисија таро Неби Нух алейхис салам. Суски ко Неби Нух иси будбаро фактор баш од шибја. Тогаш кава кера ко само начин ширисалило свето те керем без сакалачи бја кова начин тол пишимо не саволил. O Nebi Idris alayhis salam preti ovol pejgamberi alayhis salam. Sar su itano maro pejgamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emin, so значило поверливо. O Nebi Idris alayhis salam o rivajetија пренесенено дека си не баро мануш, дека си не ле повише бала ко шеро неголико колин,
дека кога га пирал сине очекувале скере сине бут тикнеhem споиме, дека кога ваздел сине погласо ка келко бут ниско тони лафи. А да сине сар физиономија или физичко карактер е Неби Идрис ескор алейхиссалам, дека сине бут скромно, хем бут понизно, бут кротко мануш. Навела сине ко муабети сека се, ама кога вел сине ко муабети нека сека вел сине дуитрин лафија, хемагеро народо замангенале сине. Прето вел пейгамбер. Соске и тано бут полокесте кога ширине вечи религија Аллах ескери субхана ва таала или кога ширине од дини Аллах ескери субхана ва таала, јек то цивили, то резиме англедер прето религиозно обштествено, то волту јек позитивно дичива машкаро о народ. Ко времето на Неби Идрис алейхиссалам постојнала мопхал јек крали, кога со објаснила меѓу јек случај Ехлибейте алейхиссалам или објаснила меѓу ко време таро Неби Идрис алейхиссалам имам Алија, преку пегамбери салаллаху алейхи ва салем нормално, дека постои някој време лескоро је крали кога со сине тирани. Ко совери нена сине, например, и заедница кај со живинала сине о Неби Идрис алейхи. Андингем кај о Аллах субхана ва таала ки прва мисија е кабилехем лескере потомцон кералалем проклет. Сао букјакули сиклона сар била чо пример баш о човечанство, тано таро кабилехем таро лескере потомкија. О кериба неморал или зина, о алкохол, о музички инструментија, о дури о паганство или о паганизам, о верујба ко нешто е веросимо Аллах субхана ва таала и клола ко тогашно време прето Неби Идрис алейхиссалам ко време таро махлаил. Обожавинена сине крале или обожавинена сине манушен освен Аллах субханаху ва таала. Агер да си ек случка кога со требала те дела амен јек пример. Баш вавди сунно дживди пе ме бива керава се бепи акале емисија и вакерален те шај примера таро дживди пе пекамберен го реснам те ладен упраменде, хем те шивален ка маро дживди пе или те имплементиринален ка маро дживди пе. Ко време таро Неби Идрис алейхиссалам адавал крали кога со оривајетија на вакерена сарвики на лапесна, ма владинила сине крали, хем сине кралица. Ек дивел крали и клола тепширел ко пиро кралство, ко тогашно време ки мезидул сахля, хем дикела јек буд шужо кер, обкружимо таро езеро, обкружимо таро шуже чајра, градине, хем джала почела емануше кога со исиле о собственост, управо кога дава кер. Почела вакела то керита на буд шужо, вакер мање козом паре, родеалес. Квајтано крали, нели си е касавко начин, джаја, пучеја, козомита, керте кинави. Сите токова дуито начин, харица, ка опростинен манге почоровинско начин, како е да Андре деше манушенца, ка маре манушеда, ки кајля вриалтаро кер. Ама накава крали, джала какова манушен, вакела козомитано, то кер вредно, местум спремно, козоми да те роделес, ке те платинавле, соске свиджинала. А кава мануш вакерела му кер на небики баски, кела какова кер барилу ме, барили ми фамилија, ме чаве ми ромни, стрекна се ама каде вакела кер халали или извини на нетано бики баски. Окрали, добро, керала. Иренала песко по кралство, ми ромни ди келалес, кири кралица ди келале вакела со ебути, вакерала, абе акава мануш, кисиле ектаро најшуже кера камар кралство, почнумле те бикинал, о кер, ама намангела те бикинал. И шунака ни ромни. О шејтани нели керала весве се преку и ромни. Вакерала, ове ту кралисјан, ситу бре те пучеле бре. Джабе чино шероле скоро мударле хемле туке кер, тука пучеле кралите бикинал туке кер. Вакела ма о крале вакела бе сакшајте мударале бизони со себе пи, ја тај сак ко народо сока вакерав деко себе пи со мудар гумле со ке свиџинга песма њу керли. Дики ромни со вакела на. Кавакере дека ирангјапески религија или ирангјапеско верујба ко дикива е Идризескор. Никотар никто Идрис алейхиссалам, овала мешимо кија каја случка со скио народо почмијете слединенле, коле скоро карактер.
Gjalla ka vo manush o krali mo pral dehran, Cine manușesc roșero, mudarăla leskere familia, hemlela copostet adava kerkova somanglate kinal. A câte postavinula pestiek but, baro prašanje. Sa reagirinaja ku momenti koga dikaja deka nepravda kjerala pes. Sar. Amari romani buti mukleme, nane amari buti muklene ka kjeren somangene, ja kanam dodatna mešinja, pe tuka mešine tuci tutki strana, jektaro mistenje. To svedoko sam se neko but načinio. Ko stavo načinu sudinaja avdivi nepravda amen. Ko stavo način. Soske postojnena neli poviše načina. Ама каква начин мудардојтано мануш неправедно, а окурани сова ке лако мударјање и ке мануше неправедно капе не мударјан цело човечанство. Ко саво начин хем кој си не тари заедница ко тогашно време со уштилоте осудинал е касавки бути, ек неправда те осудинал. Авдиве харицали авдиве и неправда керала пе супралко Рома сарнација. Ко секова ек можно начин, значи намангавата ја керав исклучок. Ко поим таро здравство, таро социоекономско стандард, ко поим тари религија, ко секова ек ко поим таро образование, ко поим секова ек бути керала пес неправда упрако Рома, упрако Романо народо. O narodo, o Roma, ko savo načino sudinena da je nepravda. Ko savo načino sudinena da je nepravda. Soske, sta džikote, dikeja veren sar kerena nepravdu prako ja vera manuša. Hem, na osudinea dava sebe pitiro lično interes, u imam ali se nam va kerala kaj sijan sučesniko ki odea nepravda so kerala pes. You may ask a question, I can speak English also, Farid Guluzade. Којтано едино мануш мо прал кова со осудинала каја неправда, не би Идрис алейхиссалам. И клела хем вакерла кава со кергјан, тано неправено мударјан мануше бизо ништо себе питиро лично интерес, себе питире лична желбе, себе питире лично задоволствие. А и неправда, ко тогашно време јек мануш мо прал уштилоте осудинала. Да. Јек мануш само не би Идрис алейхиссалам уштилоте осудинала каја неправда. А авдиве амен сокере, мора кавате наведи навле, на джанава саркова вхалјо, сватимо машкар ко Рома, сека си силе правоте мистинал, ко сом ангелам ти изразинал пес, тоске живинеја кој касавко демократско, пакава керавко наведнице, кој демократско општество, коте со о патриотизам амару искажинаеле само преку тастатура, мева кераваленге војникија тастатура кере. О Рома авдиве масивно неправда керен упраленде. О Рома, упрал ко Рома авдиве масивно неправда керена упраленде. Успенге која дава начин разделинена мен машкар аменде, са Рома, са ректикно народо кја каја држава кај со живинеел. Са ректикно народо. Успенге те разделинена мен ко добором буд стране, со избора или било со и класификација машкар о Романе кандидатија, пратеникија или представникија министера на джанава со успенгете цидена мен ко шелу шоварде шупанч милионја стране, ме мангава кава на ме подржи на во коле ме суиси врска. Суиси врска да. Ако веќе ва кере дека стари не кере баш во јек бути од цилтано јек со пошукар живди пе роменге. Па ме джанава хем најверојатно со пинда джене со сем којлаев дека о јекипе анела баро резултати. О јекипе и слога анела баро резултатија или успешно резултати. А мен авдиве тај суноте деве киклон панда повише разилазување, панда повише разделбе. Нашти халова не се бути, ама хаир иншалла канамате иранав и
i emisija tol političko, ama morate žena дека и политика постојнала ки религија. И сите ме наука ко факултети у исламска викнала пе сијасија. Од ова мануш кога се викала дека и политика наспојнала пе се религија ја, грешинала. Соске државно систем, ко ставо начин си не имплементири мотаро пекамбере. Ко ставо начин си не имплементири мотаро халифија. А давајтано државно систем. Ама дава државно систем, тано спојмо е религија, а мен живи неки е христијанско пу. А мен живи не спремо христијанска законија. А мен не навладинала шеријат и те владинал шеријаката, а кате а мен деки шутка, те чорѓанка требал те чинал песто вас. Те ке га не стави джули пре. Ајде те помош накрај пралесо осио почнала ти керала Магила ти джана дали керала те со која Good evening, sir. We are speaking Roma language. That's from Balkany. And if you have some question, you can also ask another question, another language like Bosnish, Serbish, without a problem. But if you want to, also you can speak also in English. And I can just ask you to hold down, please, till the teacher us helping with the many historic problem, and the end from the program you can ask everything what you wish. Thank you very much. Just be patient. Значи, намангавате и ранава кај емисија тол политичко, ама морате вакерав баш и неправда. Себе пио живото е небидризес, кога сам дико само моменти, ало, ко поим тари неправда. Едино тари заедница кога се уштило те осудинала дава, хем физичко, хем психичко, синео не би идрисали. Хема дава себе пи бркине на летаро да ватхан. Не би идрисали сам тано бркимотаро тханко те со живинала сине. Гаравала пе стиек пештера. А кате замолинала Аллахе субханаху ва таала, ја Раби, ме осудинју ми неправда. Физичко да, психичко да, руханијетско да. Ту се јан мирозаштитнико, арак мангју најболе решение. А кате десинала песек пака вакеравки метафорично смисла ек разговор машкаро Аллах субханаху ва таала хемо Неби Идрис алейхиссалам. Учело Аллах субханаху ва таала Неби Идрис Идрис суманге. Акеле араби, мамук управленде ние капка бршим. Мамук ние благостом, ние ниъмети управленде. Ема кава траинела муправ. Бершата и берша код хан ки меđudul сахал или кај со владинила се на два крали код тогашно време кога со киргек неправедно акти, неправедно бути, он Неби Идрис алейхиссалам ваке кавал диве. Теромњака ханло џукела тире. Хем кавал диве против туте тиро народо кушто. Тоске берша трајнје о народо на дикена бршим, суша трајнало. На некотар те храни немпес. Ако тогашно време и agriculture, сарвакала песалва, земјоделство, сточарство, керала се не буди наси, не значи пица те джате на рачинето или те хајне со сендвичи. Ко тогашно време народо храни написан некој ставко начин, земјоделство, сточарство, нели бакрекачки, нели гурува или наџенава со бузња, хемкахан, овошје, зеленчук, по начин храни написане. Неби Идрис алейхиссалам бершенца раква трајнала. На неј е капка бршим управ кога дава народо мукли. Дика кава едно метафорика, махале вена кава буквално, јани символика. Аллах субханаху ва таала пало козом берш учела е Неби Идрисе, кога со иначе живинела ки пештера мопал. Учела ле ја Неби Идрис. Кала мисли, не дека е време и тано те далем бршим. Неби Идрис алейхиссалам кала, ја Раби на, муклем пандахарица те покајнем пету ки искрено. Со халјова ја тарако хикмети, со халјова ја тарако мудрост. Allah subhanahu wa ta'ala testirinala e Nebi Idris alejhiselam ko poim taro nubuveti, ko poim taro pejgamberluko. Toske pejgamberi alejhiselam sar o Kurani sova kelamije, shuna kao la nufarriqu bejna rasul. Na ne razlika maškaro pejgambera.
Ama isto vakela ve rafa'nahum hem vazdingemlen je kuprejek mekamija. Yani o Nebi Idris alaihissalam nadogradinila pe sine sar individua ko duhovno način, yani ko poim taro wahi, ko poim taro nubuveti. Că Allah subhanahu wa ta'ala koga pučila kao nelio Nebi Idris alaihissalam kala ya Rabbi muklen de perentu ke iskreno pişman. Allah subhanahu wa ta'ala tabe Nebi Idris tu sensne trindi ve bok halohim gelan manglatu ke manglanti komshika giharo ningjana tar je kotor maro ava kerea mange mate mukav rahmeti upral komire stvorenia. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, rahmanirrahim. Pandilja da bershete shunullah fi rahman nikoga shtane da halova koja je tani milost Allah eskiri subhanahu wa ta'ala. Soske kala narod ja smatringeleske nekoj ravno jedino buti koja stoji tano neoprostivo tano širk. Eli te kere ravno nekas Allah eske subhanahu wa ta'ala. Diko Allah subhanahu wa ta'ala vakela. Mate mukav bok halen mire stvoreni ja kala stoji tane. Tu stvorenjan ja Idris ili me. I si aver slučka, aj ka andinavla, ama ko ovako delo taro Nebi Musa alaihissalam kao vakiralo tuke po detaljno. Kogo Allah subhanahu wa ta'ala potopinile faraone. Jane Musa skiri doa sa visine ja Rabbi tasav kerle, mate preživinal. Soski a faraoni vakirala manglate vakirал deka verinula ko devel. A moj min Jibril islam batin kergale tele soske te ovol primer ja verenje. Koga? Kanak have o po im, akava ko Kur'ani vikilna pesmu prhal dehran hudud, nauka baš o granice. Yani, astagfirullah, grešenjan jek duj trimbut, sa grešenjan so oprostimo otke, ama koga kanak have o granice zaro greške, da te to tiro obračunači ili tiro kaznovači, direktno esapi jek, sen Allah subhanahu wa ta'ala. Koga Allah subhanahu wa ta'ala potopin kerala faraoneov mangliate va keral, o te potvrdinilo echipe de vleskoro Musa spune că na te taslovem corinălale shun a că te logično te halileam pa dobro ko pravite no Musa ko manušikano aspekti ko pravo Musa ko manuš budzulu miker šukar kergale Ако нас ова кире, морам те суски те шај толам ги појасно, суски сијаме на мена кате харики заблуда кале буке. Суски и си дон денес мануша верунена по цело живото помаро керена зулуми, керена најбаре ширкија, најбаре гревија, мислим дорки ки крајка претеден помари душата керде и екше хадети, ондак се опрости молинги, а дава мануџко дженети джала. Ке кава случај ще те објасниле по-обширно, дека... Бур. Evo, namjerno to objašnjavate. Manušakola su čitine Kur'ani ka pravenki suratu Zilzal o posledna dueti Allah subhanahu wa ta'ala va kerla bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Te kergando borom tikno šukaripa. Kadi kele kosuno dive kove nagradimo. Te kergando borom tikno bilačipa. Kadi kele kosuno dive kove kaznimo. Soske ko poim taro pravednost ili ko poim taro adaleti Allah je skoro subhanahu wa ta'ala taro pravednost. O šukar buke kola so kerganen kove nagradimo lengi. Ama obilače buke so kerganen ako Allah subhanahu wa ta'ala nam ukra po rahmetu pratute kosuno dive kove lengi kaznimo. Muka dava i teorija savkina funkcionira. Soske je logično, ok, ker šovardeš berš gunahija o posledna divesa dire kađa ka počminete kaldine, ka počminete postine, ka počminete kjer tu srsto trebala. Abe šovardeš berš tukove pučlo lenge. Wale asr. Hava sovliko vreme, o manu škol pučlo leskemo, pral sarna šagvam tuto vreme. Ama di kokava palal tiranamen. A kad te manušikano dikiva ili ko manušikano aspekti ka opravdinaje Musa alaihissalam. Kao kera šukar kergaleske, pa mučinga sa Izrael son, ili beni Israel mučingalen kerga zumni son, a kerga devalda kerga pes. Jane ali Allah subhanahu wa ta'ala sova kera latate Musa. Kas korinala je Musa ili faraone. Začuduvačko je tano pa Allah me kao kera, šajte kera celo berš dersi samo baš je kesme Allah eskiri Rahman.
O Allah subhanahu wa ta'ala obratila peste Musa, que ja Musa, tu stvorinja na kale faraoni ili me stvorinja? Koji si janë vetu të korinele? A ka va faraoni kërja për devil zamisli? Këtëro najbare gjunahia. Dhe les kjo Kurani ma kella min jem kosunë dhe me nku qara u predero t'i këne gjunahia. E bare nje kove më puqle. Më nga vaze va kira. Ka o nebi Idrisa nësë ko kalla jarabi muklen va kalla, neka pere niskreno pishmani tuke, pa posle delen bërshim. Allah subhanahu wa ta'ala kalla ja nebi Idrisa, be tu trin diveu bokhalos janë sinë që navget anën të kjo meleki ja khajbe gelan ki ek manushin të manget të ke devlenge. A kere mange mate mu kaf je kap ka bërshim në pral komire stvorenia? Halileo manusha so sino sebepi sto bërshim kilengiri puf na pere lasine. Taro jek sled beni ko Idrizes kërësam ule efta. Taro efta ule efta vardesh. Taro efta vardesh ule shell, hem taro shell ule ilada manusha. Taro sa ilada pakiran tu palal efta vardesh shell alergico efta manusha. Kedinjale no Idriz al-Islam te keren dova sarine Allah subhanahu wa ta'ala te bichhal bërshim. Ne bichhal janë një kaske. Ku gavazdingja of pevasta, zate si kalo mujiza taro Allah subhanahu wa ta'ala, o imani e manushengo rotol panda pot svrsto kaj. A kava Idrizi tano predstavniko Allah eskoro subhanahu wa ta'ala ki puf, bichhal lenge bërshim. Ki suratul Mejrem, Allah subhanahu wa ta'ala wakirallah wa udhkur fil kitab al-Idris, innehu kane صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا Pindeftad wakalla hem vazdinjamle ku uçotan. Akana postojnala mo pral dehran različna teorije su značinila dva ajeti. Warafanahu mekan alija. Hem vazdinjamle ku uço položaj. Jek strana taro ulema vakirala kaya dva značinila su vazdinjali Allah subhanahu wa ta'ala ko jek baro položaj maškaro manusha. O dujto vakirala deka vazdinjale ki sema, yani ko nebo. Hem deka o nebi Idris a.s. tano panda gjivdo. Koso amen trebala te verujna. Më angleder o ehli bejt alayhimus salam objasninala sodi teorije dhe ka hem vazdinjale mashkaro manusha në sine pejgamberin eli ugledno mashkaro manusha kojek baro položaj hem dhe ka vazdinjale kisema yani vazdinjale kojek baro ruhaniyetsko mekami soske ai o ajeti pandaj kuti ka qitina soske tani bud bitno i arabsko qilko qitine o Kur'an wa rafa'nahu mekanan علية رفع أظلة رلافي عارف إلي أورافا معرفات هم وزدنجام لكم معرفتي كبوت أوچو مكامي علية ترى اسماء على ناي أوچو يعني سيكا جيدري زي عليه السلام نسابه بوكا Sikage Idris a.s. ne save tajne. Vazdinjale ko ma'rifeti. Si tu neli avdive amare bhala ko ehli tasawuf soa kerni. Si tu shtar bare gran kili točke šarijati, tarikati, hakikati, hem ma'rifa. Sar sova kergjum angleder o nebi Idris a.s. nadogradinala pesine sar individua sar manush to ko poučio hali. Ema Allah subhanahu wa ta'ala sova ke Allah leske ki suratul Mejrem pindo eftato ajeti wa rafa'nahu mekanan alija. O isto poim upotrebila baš u nebi Isa a.s. Soske šajtovali teorija točno дека vazdinjale ko nebo. Soske nelije Isa a.s. sova ke Allah Nina mudar gele, nina raspin gele ko krsto, već amen vazdinjamle, rafa'na, ka te do pojim rafa'na ta nu potrebimo. A da leski avdivete manglan deri ke kaj ta no kabore nebi Idrizes korisna? Kaj ta no grobo nebi Idrizes korisna? Znak prašalnik. Šajtovul točni teorija, дека vazdale Allah subhanahu wa ta'ala, ko jek baro
položaj ili gjivdo ko nebo. A kana kiklom prajla ko akeren mo pral dilino li кереама. Старшо е манушо до бором те живинал, со ски ако кереа лафи козон време на клео тогаш. Ама кавана нема ги нешто прво пути со кастиклова. У иблизи ланатуллахи алей почи живинала панда таро створени адемес кога сламен тано панда живдо. O Hızır Aleyhisselam postanula panda таро време е нухеско Алейхиссалам панда тано живдо. А калеа ко одговорина манушенге кола со акерена Sar shajtu mente verunende ku imam Mehdi alayhis salam tano biamo hem de kai tano gjivdo. Habibi akawana ne nešto prvo puti so Allah subhanahu wa ta'ala kerala. Ake pejgamber, ake iblizi sar primer kozon ber shaytane gjivde. Sar shaylen kerga sos ke tena kerol e Fatima ker alayhis salam evladet ol gjivdo. Wa sadakallah wal aliyal azim. Allah la hawla wala quwwata. Tamam. Точно кога сар со вакирданне, зарате меја кога дале вак тесте кога инумне сартикно да мода траметлија нуша со неколо лескија ова кирлајна меѓе, значи тро Идрис алейхиссалам дека о Аллах лелале песте. Ама и сине е кшужи историја кој со вакирда родинда Олалески прочиндao Allah Đelešanohu mogućnosti viđao o dženeti i vlezinala Andre. I koja vlezinala Andre, denala prete vlezinala ko dženeti, vakirala dejato lafi deka kiklove palem isto. I vakirala davamo lafi, vakirala deka kiklova. I vlezinala Andre i mu kjela pisuf. И кој крилото роđенети ва крила јава кој морам ти ранава крила е дуњаја коро дело му клума крила Андре со насмејнела морам ти лавле палал и тогаш кога ги ранала пес палал и ва крила ва крила ме денума лафи ти кловави и клилун дека навлезнума Андре ва крила мене и кловави шекатар и ва крина джикорик ов на сивела е мулеске тоа кера ошеја ов нашите влезинал и нашите ко гроба кајне јек адлебак те се сокерне и на лафио по опфуре шелера ема да тарда ме дозајнум таро хазрети изризи али веселам значи јек шужи историја бр Исимо ја верда точка дека ко женети или ко бароме камена дроженети истина согласувања да се Mangelat edicele Azraile, Melekul Maut. Pa asta chestia isto, nimic Biblie. Galeski postojanina teorija ispiracija da li verodostojna, da li neverodostojna, a galeski preskopinjuma kala zlučke. Samo šajde vakirade kala vazninjale tijek pari deređa, baro mekan. Evo la kana praštanja, jek minuti duj, neka поставинено прајля, ако на не прашање тогаш ка денман изини иншаалла. Аки за прво мора да поздравина Бистерде и силе 100% правата холјанала меѓу гюлтени и бароселами джилесте, оправдреми дехрансали те аракловела кохали е рухајните скоро на нелиодова дженети. Со това кера. Аки сијаме неке фендија одговорно као прашања. Аки кана буру. Модат мангелат вакел демека ако араклова кој баро нивота руханиети на нелија дава дженети ту со сетинеат. Јани акава ша објасненале мануша кола со чачи паске искрено реслеко јак халитаро сери сулуко таро духовно путување е моленги тано шукар. Ја јахту хен нефсул мутмаинна, Аллах тано задоволното ја ту душо смирими. Шинемо да да искам да се бе пејаки вакераја Мазамер на менге, пошто и сијамер са соѓанеа од почеток техничка кола проблемија дали скро се вепи. Ама мате дуговлачина и сијек баро миславе
Себо сар со редовно олескро пучибајтане, и силе пучиба, бурум себо джеракото питање тешај оарчето одговорнотуке, а тоџи гор пишине, мекава кирав сариненге, значи кога со шај те силен питање на каде те мате, значи те поставинен арческе, хем нековен професионално тешај со аквапе професионално те одговори на опес. И сијек, добро. Селами джетуде му прал, Аллах некој разија тутартакте фамилијатар, со инан на мен саджики крајка, значи, ака на то питање ше те поставине. Котар и клило, те вакеролпе, лебейк, ја Хусейн, лебейк, котар, емдој, котар и клило, адава. Мада на нетано ете маја акава почиба, ама мислава дека о Арче ше те објаснат како кратка теза акава му прал, не проблеми. Бојрум, Арче? Eyvallah. Selamünaleyküm Pralko Omer Dimos ya Allah subhanahu wa ta'ala tana gane karakale hem leskere familia o poim ili o прашање котари клоте вакролте слебейке ја Хусейн hem со подразбирала песолафи лебейке ја Хусейн. Спрема историја исламскири тарика Табер јектаро најверодостојна сунниска историчајра која се објаснила вакаату Сифин, вакаату Џемал, вакаату Бедр, вакаату Кербела o bitken eli Cemel, Sifin, Bedr, Nehrevan, Hendek sa o bitke so objasnila gero objasnila i bitka tari Kerbela. Imam Husein selamullahi wa salavatullahi alaihi manush ko vasitano inače čavotaro Ali alayhi salam hem tari Fatima alayha salam unuko taro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hem unuko tari Hazreti Hadijat al-Kubra salamullahi alaiha araktola ko than Kerbela Palomeri ve pejgamberi skoro, palomeri bi imam alejhi sallam, hem eftabar de shu yek dženetane prisutno leja odote. Kjo koja strana tano manush se tano postavimo sar nasledniko bašo po im khilafa taro Muavija, yani o Jezid ibn Muavija ibn Ebu Sufjan. Ovi tano predstavniko ili khalifa ko togašno vreme. Imam alejhi sallam znači skratinavate ke mopral Omer i slučka. Merena lestarsa o leskere amala leskere prhala leskere çave hem açola korkorik ki puf Kerbela hem pardon vakerla je klafi hal min nasrin yansuruni adava ko prevotari arapsko čip značila da li isti nekoj te pomožinalma Suski kostav kon način vakergale suski već sama mala leskere sine mule ama manglate mugol je poraka bašo sledbenike sunnete skere taro pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem Hem avdisunoto dive, kodva povik leskoro halmi nasrin yansuruni i sili nekoj te pomožinoma, amen vakera lebejke ja Husein. Amen sima kate te pomožinatut. Ko savo način i poraka ili o risaleti taro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam te ovol oživimo maškar leskoro ummeti. Soitano da te ovol oživimo, soski imam Husein al-Islam, koga arrestala ki Kerbela, vakerala gyar. Mena aluma kate te marama sepi su mangava te laftu menna oblast. Alum te oživinavtumen, alum te iranavtumen kočačutno sunneti e Resuleskoro sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dokazi hem fakti, a da vam opral komanušikano poim, dobro, nađenava, dali sjan zapoznajemo taro tarike taberi, a dvajetano Jektaro bare hlesunnetska istoričajra su pišinili istoriji islameskiri sprema sunnije, hem of potvrdinala akava. Ko poim tari filozofija, hem ko poim taro kuranska etija sekova jekstoka braninila Allah skoro subhanahu wa ta'ala o kelami, tu se andužno to da zivine tutveski. Ama na denešno vreme Ebu Bekr el-Bagdadi, hem Osama bin Laden, kova su stvorinje jek pomoderno islam, kova su stvorinje jek radikalno jek ekstremno islam. O islam Diceale cu Muhammed a.s. hem cu ehli bejt a.s. Sărsova kerena trișelu șovar de șupan și muhadisia, bașo isto nastan kastar trebala te la o čačutno sunetje pejgamberskoro sallallahu alaihi wasallam. Mesium slobodno, koga kamange mopral Omer, opralo de hrani nekovol o moderator baš jaka ja tema, šatikova, hem ko dokazija ili ko argumente te debatirina da li Olafi o odazivi be Huseinesco răsnam tano șirk, mena nete chiar avla fi sova chiar no șiene, că chiar avla fi sova chiar no sunnie. Sos că o ehle sunne vel gema sar alimia ili ko sveto taro alimia,
Na vakerena дека е тоа ширк какава? Джа некој вакерна дека е тоа ширк, вакерна ле о модерна радикална исламистија. А шта? Мобрал Омер, лебејке ја Хусейн, назначено дека Хусейн е сам тано девел. Jedino ko pojim taro obo pripadinela Allaheske subhanahu wa ta'ala. Ема давајтано јасно ме надискутиринава кога став кој начин со ке пуштанма прашање ко баро ниво одговори на отуке кадава ниво. Пример те пучилма некој те вакерил дека мен ке раја Хусейн алейхиссалам естагфирула девел, а давајтано тикно прашање ниско ниво ме одговори на отуке кога став ко ниво, ко поим тари филозофија, поим таро тевхид, поим таро тари келиматологија, sa ko način odgovori na apke. Lebejke Hussein odnesila pes komanu šikano aspekti, a nako aspekti taro rububijet ili taro božanstvo. Ама хајр иншалла. Намагава, значи, те продолжено песак на башија дале колестар, пошто арче вакерда ко јавно наштијак на мете кловат вакера на сменила пели на дженава со Омер, морам те вакера те и сито тут заиста, например, могу Керхалал. Hai șaivite reagirine cu manușicano aspecti. Dehran? Șuneaman? Șuneaman? Шунавато да чадум само микрофони, ски огледачи на халгино. Ајќа кавајтано лебејке. Ту ширкли кергјанакан. Лебејке значи одговори неаманге комиро повик. Ништо, сад свакрдум. Најверојатно ме паре омере и тиле погрешно литература, ама кергјум месиум. Наđajаме надалесте ту, арчин намагалните те него со магум те вакравлеске ко наедно суске и сие се во исто питање морам значи намагате лезнеки оке афикер манге мека замолнава омерете стиле. Некаква дебата. Некаква дискусија, дебата ќе Тоа манге се ту значи кома људите на динали кома ве значи Ајде као. Значи, ти си могучност мо правил нали проблеми менум ту менге кате кога мангена бујрувност. Вакерена дека му да решие. Или ајќу иранци ако тогашно време. Мо парашање, не мора религиозното. Кај си носу ние по тогашно време? Со ски нуштилете бране пекамбереске ресламу унуку. А тоа шие му даргеле. Кај си носу ние те бране? Ама хајр иншалла. Ајде темате морам те вакера, значи палем на ведина Омер Димовски мо прав ле контакта мен се најпроблеми мен те мангеа ако аша те кирале значи нако јавно да или те мангеда кој јавно значи морам те припремнету те ове со акрила без доказенцар ти клан те кере лафи значи ко отворено бујрум на проблеми ако права на виндадава мешај дали тано местум корак полагање. Ајке као значи ајке вакеравате и си на пример са пишуже интересни слушаја си кога кога мангеа на проблеми. И на најме значи ки тема со Керда Лафи о Арч значи адресутнете маке морам те постави на се боскро питање, морам те џахари поупре со ке буџене пишинде. Кобор пейкамбера, ачка кава кал. Кобор пейкамбера и чивде сар на пример о Иса али веселем. Значи Памеѓа на башо дуј, не би идри. Емо не би ваздиме. Например, со Курани вакерале. Шајсија верадаме со на џанаваленге. Наџанадале осебо хавала уопште со Кердан на со Кердан значи те силе значи повеќето прашање нека поставино значи одговор тано со собитна о арче дуј ти си на некој со тане темаја побрзиме питање намагава вера питањето овен пучле окей ајке кобор пейкамбера чивде сар
Например, о Исус. Начинава соте четина пофино. Кереманги Африка. Опрашање е пралескоро е себоскоро, ке качити навле, панда екпути, ако халилумле ме веќе шукар. Мо питање кобор пейгамбера чивде саро Исус иси, хем далика хуленки денешно пув со дживдинае. Значи, джанава пейгамберинги кога со Кур'ани ва кералален, дека воздигнјален кој бароме камис. Дали кава кере духовно, дали физичко, дали психофизичко, дали метафизичко, Аллаху алем. Колака хуленки пув, објаснила мен и хадиско наука, кај Иса алейхиссалам ка хулел ки пув. Ка хулел ки пув. Кајтано, ака надава јавертано прашање. Дали означила мекани физичко два кај со ракмале стакфирула ко поим таро тевхид? Јавер прашање. Кој кавал Иса алейхиссалам, кавал о Неби Хидр алейхиссалам, хему имам Мехди алейхиссалам. Башо се неслапес башо прашање пралескоро мерескоро. Мека замолинав самире прален, без разлика, дали силен акида таро ехли сунет вол джема, дали силен акида таро следбеник ехли бедескер, дали силен таро ехли тесавуф. Халовен дека авдиве мануши тано слободно ти изразинопес ко само начин мангел. Слободно и тано те пучел прашање саво со оф мангела те пучел. Ама пошто кергем лафи таро почеток, башо пегамбери не бидри мислам ко ниво таро сарва кела песадна наџна више саве науките набро. Навшукарити керамен ките мама ако опрало мери шајсти не пишинала манге кочат ме бизо сумњак објаснинавлески се не са доказенцар са аргументенцар соске вакераја мен лебејке Хусейн дали тано исто сартева кереле бејке Аллахем садла по имја ка објаснинавлен да ски не дали ошие мудар геле, дали иранција мудар геле, дали сине вераманиша су мудар геле, ама ако прало омери лела прилика те пучелман коте котари емисија кога керава лафи таро не бидри сасна ме стар ахляко кога со ехлибетер сам сикавала мен тега дури хеманушин кола су силен различно акида, различно школа, те понашинето шукарлен сар, те понашинето сар со понашингја по имам Хусейне шимреа луѓевшен кога денгјале опаните пела джангја дека овковле скоро катили сар со имам Алија понашингја пе мулџемја кога делале панија кога кулале мачеја кошеро. Меко са по начин мангавате проповединава каја религија. На не проблемива кергјум мопрал дехран. Ко поим таро џанди па козом и симан такфирула и симан мена последуинава да ваџанди па ме сигловава секова јек диве. Ко поим таро лебејке Хусейн или било саво јавер поим ки религии исламескири. Киклова маре доказенцар, хемка дискутирина и дебатата ни дозволими. Саџи ко поим коте со нанета вате текфири намен или те критикуи намен јеке кетути си тоа кава дикибе. Океј, тоа не ја тире доказија, тамам. Мани си мана кава дикибе, ме нема мире доказија, по крајо Selamün aleyküm, ofra aleyküm selam. Mraz deli ne? Ama asap konuştu avdi ve red komanı şaşaydı keren. Ofra aldı. Hayır inşallah. Иранамин китева со ски сарсвакилум да мангава те чува значи кој ме наведнум панекава кера Омер Димовски вопрал те мангија значи каша после кога завршене емисијата приклучи на мене сте кера кале темата или те мангија кој јавно да на не проблеми а да вас значи туке факт те мангија бојрум на не проблеми. Иранамин значи ки амари авдисну тема корисо о Музафер Мустафич поставинело питање. Селамун алейкум вопрал арче. Шарите вакере аменге сар ало о Идрис алейхиссалам ки идејата керел и вуна мислинава и вуна таро бакро или памуко. Кашајте објасни? Бојно. Сафич наџана детално со кергја сар ало ки идеја, ама сар со пишинена ле оривајте хневете скерснал вакерена дековитано прво мануш кога со сиклила акава џандип или акава занати, акава професија, те сивал бакрескири кожа или гуровескири кожа, хем те керел сар шеја. А котар детално ало валахи наџана, Аллах тано мо сведоко дека на нема нешто савко читимо. Валлах. Добро, не е проблеми. Однак мислава дека и не пандејек сопучла чека назрети са
Ake amaro šef endijeda denda jek akcenti baš seboske Hazreti Isa Muhammed Meidi hem o Hizra alaikum selam svekova i sile te završino pi funkcija hu. Tamam, amenda vakera še efendi, Allah su reagirim dan. Isto je baro selami džiamaro manglo sajdimo disonar zekir, alaikum selam, tu da su pozdravljenja man te me gostoje potočno jarče, ovsa stosvenan. Amen car, i magava samo ko nakratko te vakera, ako si ake zahvalnala pestuke o Muzafer Mustafić, zablagodarnala peso reagirim dan. Kada pa na jek mogućnost te kjer opet s kojem kapani i teme inšallah selamu alaikum arče prala a al ulefa Rashidin sosi koga kjer džamo skolafi bud pravo problemisi. Maj pomoži ma hare arče? Halilum. Hulefai Rashidin hem koitane adala Hulefai Rashidin. O pointero Hulefai Rashidin ili pravedna uputime halifija. A Safkin je trebala dedicati o svetotari hadiska nauka postenena efta ili ofto hadise kote su vakelo pejgamber nam de kosuno divenanete avol sađu kote na vladinina dešudui pravedna halifija hemsa koventaro pleme Kurejšije. O alim je taro ehli sunna wal jamaa kate nabrojnena panč, nabrojnena efta, nabrojnena šof, na neden soglasnost. Kola je tenen la dešudui Kurejšije kola soka vladinen, ko savo poim taro halifetuko. أطلعتانو إمامي عليهم السلام أهل بيت الإسلام فرويتانو لندرو إمام علي عليه السلام جويتاتون إمام حساني إمام حسيني زين العابدين محمد الباكر جعفر الصادق مصطفى الكاظم إمام علي الرضا محمد تقي الجواد إمام علي النكي إمام حسن العسكري هم أمانش كواسو تربولات أول إمامي هم سنيين هم صوفيين هم شيين إمام مهدي عجل الله لوليك الفرجهم الشريف. Eyvallah, ako na ne nekoj so istine namera te pučal pa na akale temata, meka vakira znači kapana i emisija, hem ake za blagodarnova postuke eyvallah, avsa 100, Allah te nagradno, isto tu da avsa 100 su postavim. Dano pitaj nam oprav edi eki, inšallah, kao vakira samo ko kratko način, ako slučajno nekoj nasvatinela ili na nelenge jasno aka tema, sa vakira stalno neka kontaktirno Mancar ili Arče, ako privatno odgovora kao ovento menje dene. Hem, normalno bi vakirav i sjamen pa na jek mogućnost, znači, ako rekao kesti inšallah, te kerolpes neve programe, znači vaver programe ka kerolpes staro pekambera, ali veselem, znači, kao volamen, najverovatno vtornik, na jednom ba sigurno, ama kada kaj Arče sarko vole bakteja, em ka kera normalno ka produžina istorična programe. Tu mente i situmen pana nisa pitajna. Burunus, ako na kao te pana i emisija suske već jek sad tek vaši nemečko live, da li čemu pravo, okej. Ovsa 100, eyvallah, dobro, oda sani zekir. Še efendi, imam mengoro imanli o Hazreti Alija e pirengoro piri Hazreti Alija tamam eyvallah šeham eyvallah neyse da ne problemi onda ne bi vakirav arče te mukavto tarete kere to selami sate manglenge te dikutnenge pa te panaj i tema suske nađnava i kursa sar mutimojnom kikuja suske prav su mangila non-stop te pučal na mangava, znači te da depatiri nelpesa kana, nego nekovol te manglasa su akrednu ko privatno neka kjerala men sarlafi, hem za nedla še te rezervina brunus sa su akrednu i debata samo ka barala mal džandipa, a da lesko sebe mangava ti sid, na primjer, brunus stane problemi. Глас. Евалла. Недела нашти, пошто недела сум зафатимо, понеделник ше иншалла. Дека
me bi rado vakera, ako mu dat pišla na šansu să schisjavim butine dla inshallah. Me bi rado prifatinava sa pralengere kritike, pralengere da complimenti amada na mangava o prala dediken ma ake koyo astagfirullah arche nikoi na ne. Na mes yum tumaro hizmenkar da uvek vakirigim hem uvek vakera. Manuš, najsvno manuš to nadava manuš koga nađanala, te vakirala nađanala. Yani našti izvodinao nešto tari mi godi pis paramiste vakera to mengilite izvodinam nešto so bilo. Meka vakera je klafi. Sos ke dikrumo pral pushlama dali mangava Bubekre, Omere, Osmane. Meka vakera je. Ya Ali. Tu sean mange sarsosino Haruni e Musaski. Osven so palo mande pejgambera nane. Nikoi nane saro Ali, vankergio Resuli. Ki dunyaya Ali, ko akhireti Ali, ko chachipe Ali, ko khalifetluko Ali, ko biani ba Ali, ko meri ba Ali, ko jivdi pe Ali, ko Bedr Ali, ko Hendek Ali, ko Hunain Ali, ko Nehrevan Ali, ko Cemal Ali, ko Sifin Ali, ko Dusheko Ali, ko nangare be pejgamber Islam Ali, ko kıldı be cenaze namaz Ali, odate Hasanes koro, Huseynes koro Ali, o Rome Fatima koro Ali, odate Zeynepa koro Ali, udare Candipas koro Ali, o Kur'an-ı Aliya, o Aliya e Kur'an'e Ali, fakat Ali. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh starinenger. Molina Allah subhanahu wa ta'ala starinente tidlamen taro dajlaletim tu putinulamen ko vilayet Imam Ali Asghar Islam jedino drumo ko vasvjetano ko svingarala amen kileste ili jedine sirat al-mustaqim uputinamen ko pravilno drumo od drumo čudne sunnete skoro taro pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me mangave Ali al-Islam poviše taro sao kola ashabija eme Ali alaihimus salam čivavale mopral Omer ko prvo francuskjak, neli si hadisi naganava dali taro verodostojno dali na akava umete isile štar zvezde, Allah je tane hulefai rašidin, kaska birine nanete pogrešine. A keme birina mange da je štar to zvezda. A da je štar to zvezda od oborom bus svetinova so lela me jakja. Inshallah ka haljovece prale. Selamun alaikum pandeku de starinenge, to ven sa steko vas sosjensine delo taro akava life. Molinam Allah subhanahu wa ta'ala te deltu men o kheri ke ka dunia hem ko akhireti tumare nai pashen sar ko sunno dive sarinen to prosunamen ge hem te chivalamen telo bayrako e imam Ali Asghar alaihimus salam. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah mangelatumen tumaro hal o Allah o peygamberi hem imam Ali alaihimus salam tano olanco mire veruj baskoro. Eyvallah. Evet. Sa prvo Allah Đelešanhu neko voltu men dar zahvalno so pišinje tumare šuže komentajera hem so spodelinden o live akale emisija koro pošto Allah skoro vospiti varodaja inshallah na ništo te počinala men te bajara amaro Candipa Allah eski kodrom. Ove sa ste sojnenine sarinea mensar o Allah neka mu kjel pomilo supratu mende upra mende inshallah. Hem neka rakilamen taro şirkiye hem zabluda edines kire inşallah. Dünyaya kire inşallah. Mukavat men Allah heske rahmete. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İnşallah ki ver prilika, ki ver emisija. Kola men normalno popšireno teme, poškar debate em potočno tvakra poprecizna pitanja em precizna odgovora. A dalje skoro sebe pi zahvali nama tu menge put so inene EDP-a, hem so prvo imetu men sa prvo Allah skoro mankipa ema dalje skoro sebe pi so regine sarine. Ukat men Allah eske rahmete. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.